prophesy bayaphuma abantwana bakho kwi-drugs asikho isikhali. Shout fire, shout fire. If I be a prophet of God, ndiyabavulela abantwana bakho bazawuphangela. Ndizayithatha ndiyibuyisele emntwini wayo. Man, ningobani man? Enzani apha? Wait, I begin to see blood. Ngubani uthi mna? Umntana wakho lo. Ngiphakamisa le ntonga. Nenza. Njengamabo msibeke egate. Can I prophesy? Shalababakosa. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. If Lord Tata will come all the way from Indonesia, Picketback, Lord Tata, asuke ngapha to come and see a prophet. Uthixo akayitshaya insango. Uzamsikelela Lord Tata. Hayi uthixo akayitshaya insango. Hayi tata ngeke. Andimazi Lord Tata, ngiyaqala ukubona. Ngiyaqala na unibona. Ngiyaqala ukubona, mina ngibona ngikufollow ku TikTok ixesha elininzi. Unfollow ku TikTok. Oh yeah. Unfollow ku TikTok. Usizwe ku TikTok apha. Ufike ngo3. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Can I enter? Can I Google? Say prophesy. Say push, chawe push. Push, chawe push. Ufuna ni prophet? Ngiyafuna ba. Hayi man, lothathu uyangicukumisa. Niyam video zithethayo. Okay, mase ndiqala ngale ntombazane lapha encane kwakho. Wena ucima mhlambi yi-accident into ba le ntombi uthi ime apha ithethe na uthethe wena ucimba indlala. But prophetically khona into ayithethayo. Ubani igama lakho mntanami? Usinovuyo lo. In the realms of the spirit ndibonisa intombazane engusinovuyo. Baba. Ubuthandana nosinovuyo wena. Injalo ba. Hallelujah. Push, chawe push. Tata, jonga. Ungandenzeleli. Intombazana yakho ngubani igama layo intombazana yakho? Ngusinovuyo waseNgcobo. Ngusinovuyo intombazana. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Can I enter? Can I Google? Say prophesy. Prophesy. Say deeper. Deeper. Push, chawe push. Uyamazi bubulewe intoni? Andimazi. Somebody say prophesy. Prophesy. Okay, mandi susa u4 ku27 kusala bani? 23. Mna ndibona u23, ndibona uJanuary. Ndibona bani? Ndibona bani? U23 and ndibona bani? uJanuary. Ubani uzalwe ngoJanuary nge uzalwe nini wena? Jim lo ba. Oh! Clap hands for Jesus. Can I prophesy? Uzalwe nini tata? Sale ka 23 ka January. Uzalwe nge23 kaJanuary. Can I prophesy? Wait. Masixole, ubani igama lakho? Umasixole. Umasixole wena. Can I prophesy? God will put a smile. Will put what? Empilweni yakhe ngoba efike apha. Ubani ifani yakho? Usmile. I say God will put a smile. Ifani yakhe ku smile. Can I? Molweni Mzansi Afrika, igama lami nguSibusiso wakamfunda. Umbulelo mayekiso lona okhonza phansi kwaApostle AZ Shiyane. Molweni Cape Town, igama lami nguFema Class. Molweni bazalwane. Mnandi kubonisile emaqhazo. Kukhanya. Molweni bazalwane. Amanda ngwakazabani ndilapha emakhaza bethu. Molweni Mam April lona othethayo omthanda kakhulu uThixo. Molweni nonke igama lami ngumasi wakhe wakwaMasongolo. Molweni bethunana ndanibulisa eKapa. Molweni bangcwele ekhaya elitsha. Molweni ndingusithetha bakwaFubata. I come from Apostle Shiyane apha eSite. Molweni bazalwane, molweni igama lami ongezifa nami ndinama ndikhonza eLACC.
Molweni bethunana, ndiyazibulisela kuye wonke umuntu obukeleyo ngalo mzuzu. Igama ndinguPastor Fezi. Uyamenywa nge-12 ka-Okthobha sabe se-Site C Stadium. LACC kaba uprofeti uTata uShiyana. Ndizabe ndise-Site C Stadium nge-12 ka-Okthobha. eChristian Center abazalwane ndiyanimema ngobunintsi benu. Simema bonke abantu baseZimbabwe, Malawi, baseKongo. Yizani nonke bethuna nithwalo yonisindwayo. Zonke izinto ziyakhululeka pha egameni lika Yesu. Xelele nomnye, xelele omnye. Sizabe sise-stadium e-Site C. Uzungaphoswa nge-12 ka-Okthobha. Ndiyanimema nonke, mema ifriend yakho, mema umzali wakho, mema ifamily yakho yonke. Uyofumana intambiso kaThixo nge-12 ka-Okthobha. Kwiindawo zonke, kwiziphaluka zonke ze-Cape Town. Bethunana umba yi-12 ka-Okthobha ne-Stadium. Umprofeti wethu Ezechiel uzawube se-stadium e-Site C. Lo mntu ungafumana umsebenzi, iza uzothatha into zakho, #ungaphoswa. Nize ngobuninzi benu nge-12 ka-Okthobha. Enkosi, #makwenzeke. uye e-SIC Stadium sabe sinenkonzo enkulu eyabe iphethwe ngutata wethu uAbraham Shiyani, the prophet and the apostle. Sithetha ngomfundisi omkhulu in the LACC from Worcester nge-12 ka-Okthobha. Ndicela nimeme nabanye. Enkosi. From PSIB siyamenywa eSIC nge-12 October. Savusa ubukho benu, nize ngobulisi benu. Enkosi. Ndikubonisile Maqazolo. Ndihlala apha e-Site B. Ndikhonza apha e-LACC. Enkosi. Ushishi uzonikhulula nge-8 kaNovember. Ushishi uthi izani ngobuninzi benu nge-12 ka-Okthobha bazalwane sanimema e-Site C Stadium singabazalwane base-Christian Center. Izani ngobuninzi benu bethunana ungaphoswa izothatha into zakho. Abantu bayakhululeka. Nizothatha into zenu ngobuninzi meme netshomi zenu. Sine inkonzo enkulu no-Apostle AZ Shiyani apha e-Site C Stadium. Sizoba sikhona sonke, so izani amaZimbabwe, nami ndikhona ndisuka eZimbabwe, so sizoba sisonke, so izani nonke. Enkosi. Sizoba sinesimeme esikhulu inkonzo enkulu nge-12 ka-Okthobha e-Stadium eKhayelitsha. I-worship team izabe isitsho phayana isithi izani imithwalo yakho yonke. Enkosi. Xomamela jonga, nge-12 ka-Okthobha izani nonke nimeme ifamily zenu, ifriends zenu. Kwibandla likatata uShiyani, Life Abundance Christian Center, e-Site C Stadium. Ungaphoswa. Ndiyanimema nge-12 ka-Okthobha apha e-Site C Stadium. Uzabe umprofeti omkhulu walapha eKapa owenza izinto zenzeke, uAZ Shiyani. Uzabe phaya wonke umuntu onomuntu ogulayo, senjwe wonke nje umuntu onezinto zakhe ezimxakile makaye e-stadium ayokhululeka. Izabe phaya indoda kaThixo. Amen. Cela sonke sibe phana, nami ngizobe ndikhona. Yabo ndizawuxelela umuntu axelele omnye nomnye axelele omnye. Zabe sithi we bless your name. Thank you. Siyanimema nge-12 ka-Okthobha eKhayelitsha Stadium. Ungawari nge-transport, i-transport free bazalwane. Wonke umuntu oncamile izinto zakhe sithi ngalamini siyamema azolanda into zakhe. Amen. Niyamenywa nonke nge-12 ka-Okthobha e-Stadium e-Site C. Nize nonke ne-family zenu with your friends. Tell their friends to tell their friends. Nize nonke ngobuninzi benu. Enkosi. Niyamenya nge-12 ka-Okthobha e-Site C Stadium. Ndicela nize ngobuninzi benu, family zenu, tell your friends. Anami ndedwa ke ndihamba nesigqeba sebandla lase-LACC. Alright ke siyanimema bethunana nge-12 ka-Okthobha sabe sise-Site C Stadium. Sisithi lo muntu ugulayo Esisikogwane enisifaka apha entloko. Ndiyasinaso nangona Yay! Come out! Get us, man! Yay! If I be a prophet namhlanje zokhulula abantu namhlanje. Zokhulula abantu apha. Yay! Come out! Mama. Ngithi abantu benza lento uyabazi? Tata ndibazi. Kuthiwa mandisuka apha. Ndibheke endaweni yase Queenstown. Ndibheke Lady Free. Uyayazi indawo yase Lady Free ma? Ewe tata ndiwakhona idolobha. Ungwase Lady Free. Ewe tata. Can I prophesy? Ngawo la yenza lento. Akuliwa naba bantwana. Kuliwa nawe. Ewe tata. Oyena muntu ofunwayo nguwe. Lento inento kwenza nabantwana, inento kwenza nawe. Funwa wena. But as a prophet of God, dilichawe lamachawe. Thank you so much for joining us, Abraham Shiyani. It's my name and I am your prophet. I hope you are blessed by our programs and I want to invite you this coming Sunday. You can't miss it. We are in the mother city. We are in Cape Town. We are at the hall called New Way Hall or OR Tambo Hall. That's where we are. It's powerful power. It is prophecy. People bafumana in prophecy zabo healing
taking place. Abantu bangena begula baphume bephilile. Abantu bangena benemithwalo baphume imithwalo yabo ithuliwe empilweni yabo. Abantu they get prophecies, accurate prophecies where the prophet tells you exactly what is happening in your life. Ivelaphi lento and asiphele lapho sinqothula nengqambo zayo sithathe siyibuyisele emntwini wayo. You are looking for a financial breakthrough. Abantu bakhululele izimali zabo, abantu imali zabo bezibanjiwe, abantu imali zabo besingakhululeki for years. Sibona abantu bekhululelwa imali zabo, sibona abantu bencedakala, sibona abantu bebegula bangene bethwelwe baphume bephilile. Healing is taking place kuleya ndawo. Signs and wonders are taking place kuleya ndawo in Cape Town. I want to see you this coming Sunday. I want to lay my hands on you. I want to prophesy upon you. Remember, when I see you, I shall prophesy. Come and join us this coming Sunday at the New Way World. If you are in Cape Town, you can't miss this move of God. God bless you. See you Sunday in Jesus' name. Amen.